The links. Siapin mental deh ya, saya main mental. Gue dari tadi nih mau bahas ini tuh. Lu lihat sendiri sekarang gue ngomong aja belibet. Udah ada begini. Ini di channel ini ditayangin April 8 2021. Aduh. Jangan lupa ngopi, santuy. Mikir woi, mikir. Audit tuh PCR, audit fungsinya, jangan cuma harganya doang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gue Babe Aldo yang tetap santuy, tetap akal sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahi nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding yang kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Guys, jangan lupa seperti biasa. Begini ya, kusul Hindi. Ramuan herbal luar biasa yang buat menambah tingkat imunitas tubuh kita dari natural immunity untuk melawan segala macam infeksi dari luar. Ya, di deskripsi ada nomor telepon yang bisa kalian hubungi. Dan sekarang gue mau masuk ke konten. Tapi sebelum masuk ke konten, gue mau ngasih tahu, kemarin kan kita ngomong tentang Budiman Sujatmiko yang ngomongin chip di otak, ya. Tuh ada yang bilang halu, nggak mungkin, masih aja. Orang itu susah ya kalau ditunjukin yang benar terus hatinya kebencian gitu. Jadi mau ditunjukin aja tetap bilang enggak gitu. Oke. Pelan-pelan gua bongkar. Iya. Terus gua ngomong sama Vicky ya tentang Neuralink. Nih ada satu video dari satu channel, gua tunjukin channelnya nanti ya. Ini dari channel CNET Highlights. Ya, judulnya Watch Elon Musk Neuralink Monkey Play Video Games with His Brain. Lu denger gak tuh? Ya, artinya lu lihat ya monyetnya si Elon Musk main video game. Monyetnya si Elon Musk mainin video game. Aduh, sampai kebelibet bibir gue. Gara-gara gue gugup ngeliatin monyet main game. Iya, kebelibet mulut gue. Lagi gemetar gue, beneran begini nih. Ini monyet udah dipasangin Neuralink di kepala. Ya, itu yang chip di kepala monyet nih. Lihat deh nih ya. Lihat. This is Pager. He's a 9-year-old macaque who had a Neuralink placed in each side of his brain about 6 weeks ago. Dengar gak tuh? If you look carefully, you can see that the fur on his head hasn't quite fully grown back yet. He's learned to interact with a computer for a tasty banana smoothie delivered through a straw. We can interact with the Neuralinks simply by pairing them to an iPhone, just as you might pair your phone to a Bluetooth speaker. The links. Siapin mental deh ya, saya main mental. Gue dari tadi nih mau bahas ini tuh. Lu lihat sendiri sekarang gue ngomong aja belibet. Udah ada begini. Ini di channel ini ditayangin April 8 2021. Aduh. Iya, nonton dah lu. Nih monyet main game. Gara-gara pasangin chip di kepalanya. Record from more than 2,000 electrodes implanted in the regions of Pager's motor cortex that coordinate hand and arm movements. Neurons in this region modulate their activity with intended hand movement. For example, some might become more active when he moves his hand up, and others when he moves it to the right. By recording from many neurons and feeding their activity into a decoder algorithm,
we are able to predict Pager's intended hand movements in real time. First, we calibrate the decoder by recording neural activity as Pager uses the joystick to move a cursor to targets presented on the screen. As he's playing this game, we're wirelessly streaming, in real time, the firing rates from thousands of neurons to a computer. Real time, nirkabel. Berarti nggak pakai kabel, pakai gelombang. Apa hubungannya sama 5G? Apa hubungannya sama chip di otak? Nih monyet udah begini, itu nirkabel. Tahu nggak lu artinya nirkabel? Tanpa kabel. Jadi gelombang komputer real time, berarti langsung. Kalau monyet bisa dibuat jadi kayak manusia, manusia juga bisa dibuat jadi kayak monyet. Itu ilmu. Jangan percaya deh, gua halu. Iya. Otak lu nyampein, ya Allah, sadar rakyat Indonesia. Using these data, we calibrate the decoder by mathematically modeling the relationship between patterns of neural activity and different joystick movements they produce. After only a few minutes of calibration, we can use the output from the decoder to move the cursor instead of the joystick. Pager still moves the joystick out of habit, but as you can see, it's unplugged. He's controlling the cursor entirely with decoded neural activity. Anjir, cuman lewat kalibrasi beberapa menit, lewat itu nirkabel tadi, gelombang nirkabel, mereka bisa ngontrol tuh monyet, udah nggak pakai kabel lagi, tuh dicabut itu kursornya. Lu tahu kalibrasi nggak? Kalibrasi lu kalau punya aplikasi Kompas tuh, itu kan dikalibrasi dulu. Artinya penyesuaian beberapa detik aja lewat chip yang di otak monyet itu. Monyet udah dikirimin gelombang-gelombang data. Chip itu kecil, nanopartikel. Itu ada di otak monyet tuh. Ini yang diomongin sama Budiman Sujatmiko. Ada di chip kepala manusia ya begini nih. Ini monyet nih. Monyet jadi kayak manusia. Ya lu ngopi dah. Waduh. Gua kalau nggak ditegur nih sama orang masalah ngerokok di mana di live, aduh, gua udah pengen ngerokok gue. Jangan sadar dah. Gua halu, jangan dipercaya ya. Ini nanti channelnya gua cantumin linknya ya. How? Our goal is to enable a person with paralysis to use a computer or phone with their brain activity alone. Nah, tujuan kami adalah untuk memungkinkan seseorang dengan kelumpuhan untuk menggunakan komputer atau telepon dengan aktivitas otak mereka sendiri. Jadi orang kalau lumpuh tangannya, otaknya bisa gerak. Anjir. Wow. Gelombang otak terkoneksi secara nirkabel kepada komputer hanya karena microchip tadi. Gelombangnya pakai gelombang apa itu? 5G. Wow. Because they wouldn't be able to move a joystick, they would calibrate the decoder by imagining hand movements to target. Karena mereka tidak bisa menggerakkan joystick, kan lumpuh tuh. Mereka akan mengkalibrasi decoder itu dengan membayangkan gerakan tangan ke target. Jadi dengan bayangin, jadi tangan itu udah dikalibrasi lewat chip tadi. Iya. Okay. One of the things the Neuralinks allow Pager to do is to play his favorite video game, Pong. Nah, itu main susah. To control his paddle on the right side of the screen, Pager simply thinks about moving his hand up or down. Ini Pager udah nggak pakai megang joystick itu, lewat pikirannya doang si Pager nih, si monyet nih. Loh, cuman
Gue ulangin ya supaya lu nyambung ya. Nih. Of the screen, Pager simply thinks about moving his hand up or down. Huh? We've removed the joystick altogether. Now that he's up to speed, let's increase the difficulty and see how well Pager can play with the Neuralink. Hah? Joysticknya As udah you nggak can ada. see, Pager is amazingly good at mind pong. Hah? He's Main pong. focused, and he's playing entirely of his own volition. Hah? Dia main dengan pikirannya. Allahu Akbar kabiro. Pasang deh lu tuh chip. Jadi hamba teknologi deh lu ya. It's not magic. The reason Neuralink works is because it's recording and decoding electrical signals from the brain. Ini bukan keajaiban. Ya, karena Neuralink itu, chip itu dia berhasil mendekode. Dekode itu mengumpulkan kode-kode dari elektromagnetik yang ada di otak. Great game, Pager. And what better reward for a monkey than a banana? We still have challenges spanning many fields of engineering. So, if you're good at solving hard problems and want to change people's lives, even if you've never worked with the brain before, we would love to hear from you. Jadi hadiah apa? Itu ada kalimat, wah tersembunyi deh. Hadiah apa yang terbaik bagi seekor monyet? Ya pisang. Monyet yang dikasih pisang udah seneng. Monyet kalau dikasih uang sama pisang milih pisang, karena monyet nggak tahu betapa berharganya nilai uang. Mereka lebih berharga pisang. Nah kalau itu dibalik terus ada di otak lu dijadiin kayak monyet, gimana lu? Ini niatnya sih baik ya, kelumpuhan, tapi lu bayangin kalau ini terjadi ada di otak lu, ya udahlah, ya gua halu, udah dah. Gua halu. Lu bilang gua halu deh, terserah deh ya. Gua mau jadi hamba Tuhan, manusia hamba Tuhan, bukan hamba teknologi. Gua nggak mau ikut Elon Musk, nggak, dan kelompoknya. Kirim salam dah lu sana hamba teknologi sono gue. Gue masih mau jadi hamba Allah yang ngopi yang enak. Dan mudah-mudahan bangsa Indonesia bisa selamat dari yang begini. Dan buat kelompok-kelompok yang nggak bilang ini halo apa, serah lu, iya deh, serah lu. Otak tuh dipakai, dikasih sama Allah. Wih anjir, monyet main game nggak pakai joystick lo itu tadi, pakai pikiran. Allahu Akbar. Ya Allah. Iya. Mudah-mudahan dah Indonesia bisa ngelawan. Insya Allah nggak ada ya. Kita biasa aja jadi hamba Allah. Tapi gue nggak tahu perjuangan gue ini akan menang atau kalah. Yang penting gue berjuang gitu aja. Karena gue tahu setelah gue mati itulah kehidupan sesungguhnya. Gue akan mati. Sehebat apapun teknologi gue akan mati. Dan selama gue hidup, gue tahu gue banyak dosa. Tapi paling tidak gue nggak mau jadi hamba teknologi. Gue mau jadi hamba Tuhan. Mudah-mudahan kita masih jadi hamba Tuhan yang selamat dunia akhirat. Itu aja dari gue untuk konten kali ini. Gue minta maaf kalau ada salah. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebayang gak lu monyet dikasih Neuralink itu chip bisa begitu. Terus kalau lu dijadiin apa sama dia? Mamam.